Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawak apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbagngal daw, rabi wenno oras yamin kalafing, kadrama, kabianong bianong. Ngum sakbay na, intaman pa'y waknitan dagiti na ikablaw tayo, sakbangin tayo, biding-bidingan kaskada sokil-sokilan ti surat dati na ipagayam tayo. Always listening here in Oman, nagtawad dati kini pagayam tayo, Quezal Siazon, kan kablawan na mutan amin na taga Adang Paracelis, Mountain Province. Shout out kan ni Ronnie Alikna di tanay Pugula Union, always listening kamang Bianong, nagtawad kan ni Gabriel Umaweng. Pa-shout out man Mang Bianong ti pamilyak mga Lindan family dita nagbukal Ilocosor. Kastamot dagiti kakasinsin ko dita Hawaii, Alma, Manang Aileen, Ken Alan, Arthur, Manong Manager, and also Manang Jonaline dita Manila, Ken Kakanakak. Nagtawad dita kinipagayam tayo Marisa mga Lindan iti New York City. Makablawan, dagiti pamilya ki Jela Gawe Ifugao, relatives may gagayim ko, kan amin na namakamamu kanyak. Kastamot tay kakaiso nakabsat kan manang ko, Beatrice Carinyo, ditanay Lamot Ifugao. Nagtawag dita kinipagayam tayo Violeta Bahiwag. Bueno, ti surat ngayon tay, ikan biyagitak at naggapo kinipagayam Gio, ngayon dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti surat ni Gio. Ken ka Mang Bianong, naimbag nga oras yu amin dita Lady L Productions ken Lady L Channel. Awagan dakla ko man iti Gio. Naayatakla o na adumdumngag katagay ti drama yo, isa nagguyu-guyak mat nagsurat. Kastoy man ti pagtayikan ti salaysay ko Mang Bianong. Nanang, maladladawak nga agawid din ton malmalam. Didakton ururayan. Nay, apay amaladaw ka nga agawid. Sabtek kami ni April iji terminal ti bus, nanang. Naggapuan na nga minaya. Naggapo iji lugar da. Napan nagbakasyon, kalpasan anang alay ti live iti trabaho na. Nagsakit kami ni tatang na. Kat kumusta ka ro doon, di amana? Sigun kan kwa na, nasayaat ka numutan ti kasasaad na. Nakarecover ka nun, iti panagsakit na. Mayat nga rod no kasta. Narigat samot no dagsakit iti pamilya. Naku na ayon, nanang. Kaano nga minaya ti panagkalay sayo ka ni April? Ha? Kaya't yun nagkalay sa kami kini April, nanang? Wala, nabayag mo ti relasyon yaw. Iso nga agkalay sa kayo kit din. Madanon tulat ta, nanang. Di kag danag. Isuntumot lang di turong miday ta. Kumusta nga iti biyahem? Nasaya at mat. Nagadumutan tagad sang sangput mo? Di tatang kuman. Komporme adi na inalalang ang biyahe. Ikan kayo kano kadagiti prutas kas kada nateng anaggapoy jayan mi.
Imbag man tanda pa'y tinaapit na kat nagsakit. Mula nan, sakbayan nagsakit. Iso aday jay. Idi medyo pimigsan. Napanmutan adagos iti ayan dagiti mula na. Ison tinagbalin a therapy na. Mayat no kasta. Alang nga Rodan, itulod ka na dyan dagos mo. Tapno makay na nakakamatan. Sige man nga rod tani. Nabanugak iti biyahe. Agyaman na kiti palang sukon mo kanyak diti terminal ha. Amok ngamin, nagaduman ng tinsang sangpot mo. Kat kasapulam di bang tulungan ka. Jakbat lamang katal na amang pampanunot, no kumusta ka ni ti biyahem. Sige, aginanakan, tagawit akmatan. Apag isunto no sumipngutan na makasangpot agad balay. Sige Gio. Kat agyaman na kiti panang itulod mo kanyak diti dagus ko. Ni, adda mo tumawawagan ka. Ni man tatang. Ala, sung batang marudan, sakbay nga gawid ag. Hello tatang. April, anak, nakaawit ka ka din iti dagos mo? Wan tatang. Ada akong diti dagus ko ita. Nasayat nga rod no kasta. Pampanunutak nga no kasano ayawid mo dita dagiti imot mo ang nagkapuditaw. Naimbag nga ruta sinabat nak ni Gio iti terminal ti bus tatang. Nasingpot at talaga na ita nobyaw. Iso adi mo nga rod liplipatan nga ita dya inlasin ko aparakan kuana. Wan tatang. Di kayag danag. Ada ita ni Gio. Agawid ko man ita imawag kayo. Kasta aya. Sige man nga raw, itad mo kan kuana ti cellphone mo takasaritak. Wan tatang. Gio. Kasauna ka kanon ni tatang. Ha? Sige nga, Rod. Hello, tata. Baraw, kumusta? Nasayat mo, tata. Da kayo kit di ati, kumusta ek? Ta, kagap-gapuyo lao na iti sakit. Napigsa akong baraw. Napigpigsa ak pa'y ngamnuang. Nasayat no kasta, tata. Tapnosan nagdandanag ni April dito, amang pampanunot kada kayo. Awan mo tenderumbang apagdanagan na iti kasasaan ko ditaw eh. Isong agyaman ak iti kanayaon apa ng tultulong mo ni April. Awan mo ti sabaling o muna tao, ang makatulong kan kuanan, o da parikot na, tata. Isong arod nga agyamyaman ak tananakom ka kan nasingpot ka nagbalin anobyo na. Isong agkasar kayo kitdain. Ha? Kaya't kalaunay nga agbalin amanugang kaw. Isong agkasar kayo kitdain, baraw. Tata? Nagbayag ti pa nagsarsarita yu kini tatang. Nakaluto ak pa yan. Anya nga iti nagsarsaritaan yu. Ado tinagsarsaritaan me. Talagang agkaalaan kayo kini tatang ko Nasimpot-bot ngamin nakasasao ni tatang mo. Iso na lang, tagpada da iti bagbaga kininanang. Ha? Anya nga timbaganakan ka? Kaya't na agkasartan. Anya? Kasta timbaga na kanyak. Uray ni nanang ko. Kastamot isang kaibaga na kanyak. Kahit na agkasarta ka nun. Una yun, dagiti dadakkel ta. Sa bagay, nusak ti damagam. Kahit kumatan niya kalay sa ta. Anya? Agpadamutan nga da trabaho ta. Kabalan tamot siguro ti mang bukal. Kan mangbiyag iti bangunin ta pamilya. Gio? No, bilang ta, yawis kung ti pa nagkalay sa ta. Amanugot ka kade? Ha? No, di mo pala kayat. Saan ka nga ro da pilitan? Basta panunutan ta na yung bag ti may papahan iti daytoy. Nagsingpot-mutan ti ama ni April, no nangilasin pa'y gayam iti parakan kakadagiti sang-sangpot jay nubyam. Kas jay day jay nanang, kasbot lakata kayo anasingpet. Ay kastay, ay imbag man. Mayat nga road no nasingpot, tapno saan kanto nga agparikot iti agbalin na katugangam. Kan jakto mo tagparikot iti agbalin nga abalayan ko. Una nanang, awan to ti pagparikutan nyo. Takasbot lakata kayo, kahit na nagkalaysa kami kin April. Nalangarudo, nagkalaysa kayon. Tadumanon tayon iti lugar da April. Agasong nga day tata, magagaran kayo pa na dumanon tayo? Ay katuan tapno mga asawa ka mo anak ko.
Di mo orayan ang malakayan kan mabakatan kayo kan ni April, sakbay ti panagkalay sayo. Awan makunak iti kinasingpet ti ama ni April magbianong. Kay kayat naklaunay ang nobyo ti anak na. Idinto tani nanang, kayat namatlaunay ni April para kanyak. Tanasingpet met ngamin ti nobyak akas iti ama na. Nadayaw pa iti inak tong galagsango da. Isu akay kayat launay ni nanang. Isu kanulaeng ti kayat naa para kanyak. Ket iti may sangal daw. Naimbag nga oras mo, Rowena. Ha, Willie. Anya ti kukuom ditoy. Sarungkaran kala kuma no addapan nakabalin na. Anya? Mabalin ka diti umuneg, Rowena. Ay unay kamutan, Willie. No umay kalaang agdiga, pangaasim, tadimon patuluyan. Apay, dakas ka diti aggusto iti balo akasken ka. Idinto ta lakayak met abaro? Ay naawanan, ti panggap ko ang makirelasyon when makiasawa manan. Iso nga aggayim talaangan, Willie. Nagsakit maten ti panang paay mo kanyak. Diyak pala nakaununeg di tabalayong pinaay na kon. Gaputasahanan ang masapul a paunagan ka, tamay may samot laang ti ibagak. Kanjak kayat amang namnama ka iti awan. Iso amang kita kalaangan iti sabali a pagdatunam. Kasano amang kita kiti sa bali, kat sikamat ti kayat ko. Sika ti ipit-pitik to'y pusok. Ha? Isa pang nga asim ka di, tadi nakpaayon ading ko. Narigat mo't no aklunan ka. Idinto taawan mo't apulos ti sumgar abuok kuken ka. Iso nga aggayim talaangan, Willie. Nasaya at met nakita ka, Gio, Barok. Ada ka di masapulyo kanyak, tata. Kuang amin, agkidawak ko maititulong ken ka. Ha? Anya tulong, tata? Kursunadak ngamin launay ni nanang mau ngem di nakmet kayat. Tulungan nakman, tapno pastreken nakmet iti puso na Barok. Pasensya kayong tata. Ngem saan ko nasaklaw day ta. Ninanang lang ti mabalin na magpili iti kayat na. No bilang ta kayat naman ti makiasawa. Ha? Saan kayo nga ro da matulungan, tata? Isa pasensya kayo na talaga. Ta jakmat kami mabaling ay nakaman ti desisyon ti inak. Naggasat meten day di asawa na. Tawan Apolos ti makasukat ken kuana iti puso ni Rowena. Nanang, talaga ka di adiyo kayat ni Tata Willie? Ha? Apa yan adamag mo dayta? Kayat ko lang nga maamuan, nanang. Talaga ka di asan nyo akayat ni Tata Willie? Ay nabakbakatan akon. Awanan iti panunot ko ti makiasawa manan. Ngam nasingput mo ni Tata Willie iti panagkitak, nanang. Haguray ka man. Apay akas lakayat mo ang makiasawa ak manan. Siyempre, pampanunutak lang amin, nga awan ton ti kadkadwayo, no bilang tagkasar kaming kinepril. Ay katanya ko ma. Kastamot at talaga. Ta mga sawa kakat nga rudon. Anusak ati agmaymaysa. Tinapatag kat mangbukol kamutan iti bukod mo a pamilya. Isu nga rod, may mayat no, makiasawa kayo manen. Tapno danto mo ti kadkadwayo no bilang. Ay na, kumpurmi nga ibagbagam nga ubing. Sikat ti mga sawa. Iso adumanon tayon, ijayan da April. Ala, naibawing mo tan kanyak ti saritaan. Gapota saan akon ang makiasawa pay. Sikat ti rumbeng ang makiasawa. Saan asyak, Giyaw. No kasta, umunugot kanyag kasarta? Wan agkasartan. Tahus tumot ti kanayon asang kaibaga dagiti dadakkel ta. Isumot lang ti turong na.
Awan mo ti urayan ta. Tagpada mo nga dapanggudan ta. April, Isa dumanon kay nga ruden. sigurado ang maragsakan ni nanang no ibagak dahi kan kwa na. Tas ang kauray na ti idadanon mi kan panagkasartan. Uray mo ti tatang ko. Day talatan mangururay iti panagkasartan ti sang kadagulit na tunggal agsarita kami. Sige nga rod, tayo bagak dahi ti kininanang. Dagiti dadakkel ta ti kang rona na maragsakan iti panagkasartan. Hello, April, anak ka. Tatang, kumusta kayon? Katkastoy, mayat latta, anak. Saan ka dinasimsimuro tirikrik na inyo? Saanin, tanay, bagak nga rudain. Wan ngamay maya tugit kitain nyo latati salon at nyo. Katuan mo, tadyak kaya ti maungkal, asaan ka pa'y anak simpa? Ha? Nito, nga talaga. Kumpurme nga bagbagana. Katuan mo't anak ka. Di kayagda nagtatang. Tagkarlay sa kamin kini Gio iti mabiit. Agpaisaw? Saan adyok laang dayta? Ang mga nukon ko namlaan. Agpaiso ti imbagak tatang. Agkarlay sa kamin kini Gio iti mabiit. Ay nagsaya atan ngay nukasta. Matungpal mo't laang ang tinabayagan akayat ko ang mapasamak. Ti makiasawa kan, tapno mang bukal ka matan iti bukod mo a pamilya, anak ko. Naimbag nga oras mo, Rowena. Flowers for you. Ha? Okay ka lang, Willie? Kituan mo. Okay na okay Rowena. Apay nga rod asagutan na kiti sabong. Gagangay ti gusto iti napusaksak adayag akasken ka. Sagutan ka iti sabong. Ay na, dinakman paspasablugan na kastata Mario kak. Allah, Rowena, nagkarumutan ta maariyag kakit din kanyak. Ay, nagmading kami na panunutan, abak-baketan a pagdatdatunam. Kitawan mo ti dakas na, tawan mo tin asawam. Ngem, presko kalata akas kapresko dagiti pinuros ko arosas a paraken ka. Ay, Di ka kumaagkonsumisyon iti panakakitam kanyak, Rowena. Di kagdanag, tapumanawak mo't laeng. Saan akong asumrek, di tabalayaw. nay, anya tikat katawa am Gio. Da kayo akin ni tatawili, nanang. Apay naman? Kano permit ti panaggusto na kada kayo. Idin to tadiyo kayat matapulos. Ay na, nagdagulit ay diya tao. Saan na makaw? Awat. Ibagayo lang, nanang. Noong muna kayo pa'y nagkalay sa kinitatawiling ang kami kineprel. Ay, dayo, bari-bari. Ay na, tila sasawam Gio. Din tumapasamak na ita. Apoy ko pa din mapasamak. No, ag ginusto kayo kinitatawilay. Agbagay kayo, nanang. Ay, sumardang ka man. Surdo ka mo tatao. Awanan, ti panggap ko makiasawa manan. Day tatilaglagi pa Day takit din makiin-in no nakada kayo kan ni April ti kuag. Ha! Nagalas! Nalamangan ka na yung bagjiyaw. Di kang pakpakabisin iti trabaho. Tay supaya paggastusan iti kanam. No saan kang agbusog no mapan kang trabaho. Di kayag danag, nanang. Ta mga anak na yung bagdi ti balay. Sagbay mapanag ag trabaho. Tawan ti kastoy kaimas amakan no mga anak itirwar. Kaimasan pala ang tilutom, nanang. Katuan mat. Awan ti makaatiw iti lutok iti panagraman mo. Tadag iti lutok amakan ti imo na naramanam iti panagdakkel mo. Husto kayo, nanang. Isa maikawa aktulakit din o kalay sa kaming kineprel. Apay, agkalay sa kayon ka ni April. Adan panggap yung agkasar. Oo, nanang.
Napagsarita amin ti dadanon tayo iti lugar da. Anya, agpaisaw, dumanon tayaw. Uwe, nanang. Apay nga itala nga imbagam kanyak. Sa gana ka talaga ti idadanon tayo anak ko. Hay na kamaudyanan na. Napanunot yumutlaang ng ti agkalaysa. April, nangalaki ti liv ko para iti idadanon min iti lugaryo. Uray siyak, nangalak mo iti bakasyon ko. Tapno maasikaso tanay imbag ti may papaniti pa nagkasarta. No kasta, umuna ka nga raw din iti lugaryo. Uwan kasta ti kunan ni tatang. Kunana nga urayan da kayo iji balay mi. Sige nga rod, takasta ti baga kininanang. Ta magagaran lao na yan iti panagkalaysata. Ay na, agpada dalaunay kinitatang ko. Magagaran launay iti panagkasarta. Nang baglakid din, tawan ti kontrabida ka dagiti dadakkel ta niya. Naku namon, tanuad da kontrabida kadakwada. Awan latamukon. Parikot ta kuman no kasano ti panagkalaysata. Nagawid kamot anak kao. Diyak amo nga itagayam ti panagawid mo. Tapno masaganaan ti idadanon da Gio tatang. Ha? No kasta talaga dumanon dan? Uwan tatang. Kunak no kun kunamlaeng tinakunam kanyak a plano yun ti agkasar. Agpaypay suday di tatang. Ay kit ibagata nga rod kadagiti kakabagyan tayo. Tapno adu tayon to amang sanga iliken mangsango kadagiti umay dumanaon. Uwan tatang. Da kayon ti makamoy ti dayta. Agpada ti agsumbangi ra partidos mi ken April magagaran launay iti idadanon ken panagkalaysami. Perme ti panagsagana ni nanang iti ipapan iti lugar da April. Kastamot da April kan dagiti kakabagyan da nagsagana damat. Saan kami pala ang agkasar ng isagsagana dan ti maparte iti idadanon men mangbianaw. Tatang, apay jay dua akalding kan dua baboy nga inyig da Uncle Nestor. Kat maparte iti idadanon da Gio dito'y lugar tayo. Ha? Nagadumot da di maparte, kat dumanon dalaang matatang. Diyak kahit nga dati makuna ti pakaikamangam. Iso ang masapul nga road ang masanga ilidaan na imbag. Agasem nga itada kayo mutin ti magagaran launay. Siyempre Tsak nga rod kahit nga dati makuna ti pakaikamangam. Kaya't kumot nga awan ti makunada kada tayo. Di kay danag, tanasingpot ti pamilya ni Gio. Iso nga road kayat kulaunay ni Gio aparaken ka. Tanapaliiw ko ti kababalin na. Kat nasaya at ataaw. Katwan mo tatang, nasaya at launay ni Gio. Uray ti inana, nakasaysayaat. Saan ka nga roden nga agbabawi ang makikalay sa ken ni Gio, wan? Ta sayang mat no paluspusam tinasaya at a pamilya apakaikamangam. Katwan mo tatang, awan na talagang tibin na bawian. Agsagsagana kami niti ipapan mi dita, April. Kasta ka di? Ay, nagdanagakpay. Di amok no saan nyo napatuluyan ti dumanon, kat nakasaganan dagiti kalding gan baboy amaparte. Madimat no saan niya patuloyin ti umay. Sayang dagiti maparte no di mi maramanan. Ha? No kasta? Dagiti maparte lang ti makagapo, iso apatuluyan nyo ti umay? Kasta nga rod. He? Di oray saan kayo nga rudan nga umay? Namatikit din. Karaman amin ditan Siyempre, kahit komornosin ti amin para iti panagkalaysata. Saan lang aga po kadagiti maparti adingwen. Nakarubbat kayo, Maestruena. Kasla adda na patag-apapanan nyo Wan, napataga talaga ti papanan me. Sa dino ka di ti papanan nyo? Di talaang.
anya adita laeng, imposible adita paraangan nyo laeng. Ha? Sa dino nga minti papananyaw, mabalin ama amuan? Danunan min jay nubya ni Gio nga anak ko. Ha? Kasta aya? Danunan yawn ti agbalin a manugang ta? Anya jay kunam, agbalin amanugang ta. Kasta nga rod. Siyempre, no mga sawan ni Gio ket agkasartan tumat, manugang tanto ti agbalin nga asawa ni Gio. Na, kasano ko mga agkasartan to? Marikrik nak ngamen nga aklunen naktumat laeng, Rowena. Ay nawiday, sarda nga mo day ta nga ilusyon mo, ta dinto mapasamak day ta. Apay kumaasaan to ang mapasamak. Basta dinto mapasamak day ta, taawan panggap ko ang mga klon ken makikasarken ka. Ouch! Anay ko! Nagsakitan apan nakabasted, Rowena. Kadayon mo't ngay bagbagakken ka day ta, ngamsan ka mo ta makaawat. Nagtangken ti ulo mo ilay. Mabalin ti sumurot iti papananyaw baraw. Ala, sana mapalin tata. Pasensya kayon. Apay ngay asaan ang mabalain. Kaya't kulaeng matakadwain ni Rowena. Pasensya kayon tata. Ngam sigurado nga orin ni nanang kat di na itulok kasumurot kayo. Ngam kaya't nakmait aparaken ni nanang mau saan kaday. Aha, Di kaglibak ta marikrik naklaunay akayat nakmat aparaken ni nanang mau. Saan kaday, Giaw? kwa, ore man no kayat kayo para kininanang no san na kayo matakayat. Awan nga ron ti maramidag, tata. No kasta nga raod, ilakad naken ni nanang mau, tapno mayat tumaten kanyak. Pasensya kayon tata, ngam jak maramid day ta. Tama ka amo ni nanang kung agpili kan agdesisyon no asino ti kayat na. Ay una yan, nagrigat maten ti kastoy. Ngem sa anak asumukaw, amok akayat naktumat laeng ni nanang mau. Agbalinak tumaten ang may kadwa nga amam, Giaw. Iso nga awisin nakto nga raw inton kasarmaw, wan? Di mo liplipatan ti agbalintaw ang may kadwa nga amam. Baraw! Ha! Kaslagbag tit di awilay. Agkurso na dalaw na ngamin kata kayo nanang. Saan nga ro na makaawat? Kasanon no saan na kayo latasar dengan nanang? Ay na, makaambon. Diyak la kaya't adadaulan ti panawon ko kenkwana. Ay umay kakit day. Agur-ura yun ti driver ti pagluganan tayo amapan iti lugar da April. Sige nanang, oray ni April kadamdamagan na noyan tayo. Sana balay, taan nalawag pa no makadanon tayo iti lugar da. O na nanang, apag isuntumot asardam amor nung titao iti balay da. Saan nga taan nakababain nga adu tayo adumanahon? Saan nanang? Kasi naganaan da talaga't idadanon tayo. Tatang, umay kayon. Apay aya. Diyo aya nakita dagiti nagsasaro no ang nagsardeng alugan iti batog. Dayjayin ti nagluganan da Giyo a dumanon. Ha? Kasta aya. Isoda gaya manda kita. Un tatang, Bayag mo nga rudan ngay. Umay ka nga rudan at asabtan ta ida anak kao. un tatang. Giyo, April, ada kamin. Mala, dumanon kayo kakabsat itinano mo abalay may. Tapno makainan na kayo mat iti biyahe. Nanang, umasidig kayo dito eh. Tayam amo kayo iti ama ni April. Wan, anak ko. Naimbag nga oras mo kabsat. Pakaragsakan mi timang pasangbay kat... Ha? Sika?
Per may tiragsak mi asim mang bay iti lugar da April mang bianong. Kan uray ti partidos na magagaran damit mang pasangbay kada kami. Ngem iti panagkita dananang kan tataraki nga ama ni April ket may saabanag ti naibuksilan mang bianong. Aging gapay lang ditoy, kat ituloy ko nga raw inton sumarunaw. Agyaman ak unay, laughing liors bianong. Toy pagayam mo, Gio. Nay, agam amumat dagiti dadakkalyok in April, pagayam Gio, makapaintriga. Kasla, isudan samat iday. Ay patta-patak lang dayta. Ngam, may buksilan tintay, pakaburburtyaan, iti pakabuklan, ti pakasaritan nga, imbinglay na ipagayan tayo, Diyaw. Iso, sang-sang kamay satay nga rod papagayam, mang padaan, iti pakabuklan, ti surat nga, imbinglay ni pagayam tayo, Diyaw. Dito'y palang programa tayo, Laughing Liors Biyanang. Isagsagot ka na kayaw ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agngina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!